Nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona Espagne, ikipe y'umupira w'amaguru FC Barcelona ku wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Uwo munsi abakinnyi bakinira ikipe bazengurutse mu mihanda y'umujyi wa Barcelona bereka abafana babo igikombe bari begukanye. Ni ibintu byasaga nk'ibisanzwe paka igihe habereye ikintu cyatumye isi yose yikangamo. Umukinnyi akaba umwe mu beza cyane kurenza abandi mu isi by'umwihariko mu bakiri bato, Lamine Yamal yagaragaye ari hejuru kuri bisi nini cyane yacaga mu bafana benshi, afite idarapo rya Palestine mu biganza bye ari kurimanika hejuru. Ibi byose byase biteza impagarara mu isi kubona umwana nk'uyu uri kurebwa n'abana amamiliyoni ahari hose binyuze ku mbuga nkoranyambaga akagaragara afite idarapo nk'iri risa nk'irirwanya Leta z'Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo barimo Israel. Kuri Lamine gufata idarapo rya Palestine akarimanika ni nko kurwanya jenoside ikorerwa abanye-Palestine muri Gaza bikozwe n'Abisiraheli ku bufatanye na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye abantu benshi mu isi biyumvamo uyu mwana ukiri muto Lamine Yamal ndetse baranamushimira bikomeye binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kuri we nibwo urugamba rwari rutangiye kuko yahise yatakwa bikomeye n'ibitangazamakuru byo muri Israel, ndetse icyo gihe byahise bibyutsa umwuka mubi hagati ya Espagne na Leta z'Ubumwe za Amerika, cyane ko nyuma y'uko Lamine ibyo yari yakoze byari byateje ikibazo ku isi hose, bamwe bibaza niba ashobora guhanwa bimwe biremereye. Maze bitunguranye nyuma Pedro Sanchez, minisitiri w'intebe wa Espagne, yahise atangariza itangazamakuru ko ibyo Lamine Yamal yakoze nta kosa ririmo habe na rito, ahubwo ngo bagakwiye kumushimira kuko n'ubundi Espagne nishyigikira ibikorwa by'ubwicanyi Abisiraheli na Leta z'Ubumwe za Amerika bakorera muri Gaza, bakica abagabo, abagore, abana n'abasaza, abasigaye bakabagira impunzi. Ubundi Leta z'Ubumwe za Amerika na Espagne urebeye inyuma ushobora kugira ngo ni ibihugu by'inshuti cyane kuko byombi binabarizwa mu muryango w'ubutabarane wa OTAN, ariko ubucuti bwabo ntibubaho ndetse nta n'ubwigeze bubaho. Ibi bihugu ntibituranye, ntibikoresha ururimi rumwe, ariko kandi nta nubwo bikundana habe na gato, kereka iyo bibaye ngombwa bikaryaryana. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu ubwo Leta z'Ubumwe za Amerika yarimo icicuma imvura y'ibisasu ku butaka bwa Iran, yarimo ikoresha ibirindiro byabo bafite mu burasirazuba bwo hagati, ariko ubwo Iran yihoreraga nayo yarasaga kuri ibi birindiro aho biri hose mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu birenga 9. Ubyumve neza ko hafi buri birindiro byose by'umunyamerika muri aka gace babirasheho. Ibyo byatumye Leta z'Ubumwe za Amerika ikenera gukoresha bimwe mu birindiro bya gisirikare bafite ku butaka bwa Espagne, kuko Espagne nicyo gihugu cy'i Burayi gisa nk'icyegereye inzira nziza yerekeza mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ahaherereye Iran. Nta kubitekerezaho kabiri, Espagne yahise ishishurira umunyamerika agahuko kunnyo, bababwira ko bidashoboka, banababuza kubirota kuko ngo no mu nzozi bitakunda ku birindiro byo muri Espagne byakoreshwa barasa ku butaka bwa Iran. Reka ngo Espagne suko iteye. Ibaze ko Espagne yahise inabuza Leta z'Ubumwe za Amerika gukoresha ikirere cyayo bakinyuramo uko bashaka bajya gutera Iran. Banababwira ko indege yose y'umunyamerika iratinyuka kwicishwa hejuru y'ikirere cya Espagne yerekeza muri Iran, barayihanura ntacyo bitayeho. Espagne inarenzaho ko ngo ikintu kibi Leta z'Ubumwe za Amerika yatinyuka gukora ikazabyicuza bimwe biremereye ari ukurenga ku murongo narengwa bari baciriwe n'iki gihugu cya Espagne. Ibyo byose Leta z'Ubumwe za Amerika yarabyumvise iranabyubahiriza, ikagicisha indege zabo z'intambara mu kirere cy'ibindi bihugu by'i Burayi, ariko havuyemo icya Espagne. Ibi byatumye Leta z'Ubumwe za Amerika na Espagne bitangira kurebana y'ingwe bimwe biremereye, buri wese abarundi hagati yabo harimo kwitonda cyane kuko umwanyereye ku wundi umuriro wakukagurumana, kandi ahantu hamenekeramo agasenda nuko ibihugu byombi bibarizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO, North Atlantic Treaty Organization, umuryango wa mbere witwa kutinyitse ku isi ugamije gutabarana hagati mu banyamuryango bawugize, ariko ubu bisa nk'aho uyu muryango uri guhangana hagati yawo. Gutangiza intambara kwa Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran byatumye ibihugu byinshi by'i Burayi bisa nk'ibyiyomora ku ruhande rwa Leta z'Ubumwe za Amerika, ahubwo bishaka guhangana nayo, ahanini bitewe n'imyanzuro nk'iyi minini Leta z'Ubumwe za Amerika ifata itanagishije inama. Ibyo rero abanyaburayi nibabyumva neza habe na gato, ahubwo ibihugu byo mu muryango wa OTAN ibyinshi biri kwivumbura kuri Leta zunze ubumwe za Amerika, ahanini bitewe n'iyi ntambara. Bisa nkaho umuryango w'igitinyiro ku isi uri gusenyuka, kandi nyuma yo gusenyuka ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi bishobora kwisanga mu ntambara ku ruhande rurwanya Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. None ni ibihe bihugu by'i Burayi ubu biri guhangana Leta z'Ubumwe za Amerika byiteguye guhangana nayo akanya kariko kose? Muhaye ikaze mu gice cya 14 ku cyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation, cyagiye isaha itera ibara kimanuka yerekeza kuri 0 mu giturika cyatezwe gisandare. Ni ibiki biri guturagurikira hagati mu muryango wa OTAN?
Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bisa nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3.ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Ubundi North Atlantic Treaty Organization ihinwa ikitwa NATO niwo muryango wa mbere wa gisirikare na politiki utinyitse kurenza indi yose mu isi, ukaba umuryango ugizwe n'ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibyo ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Uyu muryango washinzwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu 1949 nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ukaba umuryango cyangwa se ihuriro ry'ibihugu byinshi byishyize hamwe bihuza ingufu z'igisirikare cyabyo, cyane ko hari ubwoba bwinshi ko ibihugu by'i Burayi byari kwatakwa bimwe biremereye bikigarurirwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu gihe cy'intambara y'ubutita. Uyu munsi uyu muryango ufite icyicaro gikuru i Buruseli ho mu Bubiligi, ukaba ugizwe n'ibihugu 32 byose bihuriye ku itegeko ry'uko iyo watatse umwe muri bo uba umeze nk'uwatatse ibyo bihugu byose uko byakabaye. Ubwo igikurikiraho nuko bihita bihuza imbaraga bikarwanya umwanzi wabaziye. Nibo bafite igisirikare gitinyitse mu isi kurenza undi wari we wese. Ariko uyu muryango bisa nkaho uyu munsi uri kugera ku iherezo ku rwego rw'uko binashobora kubyara intambara hagati muri ibi bihugu bibarizwa muri uyu muryango. Umuryango w'ubutabarane wa OTAN usa nk'uyobowe na Leta Zunze za Amerika, kuko iki gihugu nicyo cya mbere gishyira ingufu nyinshi mu bikorwa by'uyu muryango, by'umwihariko ibya gisirikare bikorerwa hirya no hino ku isi hose. Ubyumve neza ko no ku ngingo y'amafaranga Leta Zunze za Amerika ishyira muri NATO arenga 66% ko amafaranga yose ashyirwa muri uyu muryango buri mwaka, akaba 2/3 by'amafaranga yose ashyirwa mu gisirikare cy'uyu muryango. Na ibindi bihugu bisigaye uko ari 31 byose byibumbiye hamwe bishyira mu gisirikare cya NATO ari munsi ya 1/2 cyashyirwa muri uyu muryango wose. Ubyumve neza ko ibi bihugu byose hamwe bishyira mu ngufu z'ubwirinzi hafi triliyoni 2 mu madolari y'abanyamerika buri mwaka, zifasha by'umwihariko mu ry'intwaro nziza zigezweho z'urugamba zirimo amato, indege cyangwa ibifaru bikanganye ku rwego rw'isi. None umwuka mubi uri gututumba hagati muri ibi bihugu bigize umuryango wa NATO uri guturuka. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari utwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane.
ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi aho ari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Gusubiranamo muri uyu muryango, reka tubihere kuri Espagne yimye ubufasha bwose bushoboka Leta z'Ubumwe za Amerika ku kijyanye no kugaba ibitero biremereye cyane ku gihugu cya Iran mu bihe byashize. Espagne ni igihugu giherereye mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'Uburayi, akaba mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Afurika. Ni igihugu kandi gihana imbibi na Portugal ndetse n'Ubufaransa. Ibindi bice byose bisigaye by'iki gihugu bigakora ku nyanja Atlantic ndetse n'inyanja ya Mediterane. Kikaba igihugu gihuza inyanja Atlantic n'inyanja ya Mediterane binyuze mu nzira cyangwa se umuhora wa Gibraltar. Ubyumve neza ko rwose iki gihugu kiri hafi cyane y'umugabane wa Afurika kurenza uko benshi babitekereza, kuko Espagne iri muri kilometero 14 gusa uturutse ku nkombe z'igihugu cya Morocco. Urugendo ruhuza ibihugu byombi mu ndege cyangwa se ubwato bwihuta rumara gusa isaha imwe hafi n'igice. Espagne ni igihugu kiri ku buso bwa kilometero kare 1506 bikigira igihugu cya 52 mu isi hose mu bunini. Kikaba igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 48, bituma Espagne yicara ku mwanya wa 30 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku isi hose. Buriya Espagne ni igihugu kinini kuruta ubwami bw'Abongereza, ikangana na leta ya California yo muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibaze ko Espagne ikuba u Rwanda mu bunini inshuro 36 zose. Kikaba igihugu cya kane i Burayi mu bunini nyuma y'Uburusiya, Ukraine n'Ubufaransa. Ubyumve neza ko Espagne buri mwaka ishyira mu gisirikare cyayo arenga miliyoni 39 mu madolari y'Abanyamerika. Ayo mafaranga akangana na 2% k'umusaruro mbumbe wose w'iki gihugu, bituma Espagne iza mu bihugu 10 bya mbere mu muryango wa NATO bishora amafaranga menshi mu ngufu z'igisirikare, ikanaza mu bihugu 18 bya mbere ku isi hose kuri iyi ngingo. Kandi iki gihugu kikanagira abasirikare bose hamwe bari ku kazi bakabaka 140 ndetse n'inkera gutabara zigera ku 20, bituma Espagne ifata umwanya wa 7 i Burayi mu kugira igisirikare gikomeye kandi kikanaza muri 20 bya mbere ku rwego rw'isi yose. None iki gihugu gisa nk'ikihagije gipiki na Leta z'Ubumwe za Amerika. Icyambere nuko Espagne nk'igihugu giteye imbere muri byose gishinjwa na Leta z'Ubumwe za Amerika gushora udufaranga duke cyane mu gisirikare cy'umuryango wa NATO, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika ishora amaka yabo kurenza abandi bose niyo bakwibumbira hamwe. Ikindi, ibi bihugu byombi bipfa hanarimo intambara Leta z'Ubumwe za Amerika yatangije kuri Iraq mu mwaka wa 2003. Icyo gihe ibitero by'Abanyamerika bigitangira ku butaka bwa Iraq, Leta z'Ubumwe za Amerika yarimo bifashwamo bikomeye na Espagne igihe yari kiyobowe na Minisitiri w'Intebe José María Aznar. Ariko icyo gihe abaturage bo muri Espagne ntibabikunze habe na gato, barwanyije iyo ntambara ya Amerika kuri Iraq igitangira. Ibyo byatumye mu mwaka wakurikiye w'2004 witwa José Luis Rodríguez Zapatero afata ubutegetsi bwose bwa Espagne. Ako kanya ahita ahagarika ubufasha bwose Espagne yahaga Leta z'Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara, ahita anacyura abasirikare b'iki gihugu barenga 1500 bari ku butaka bwa Iraq barwana ku ruhande rwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibyo byahise nanone biteza impagarara n'umwuka mubi hagati ya Espagne na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ikindi gitera umwuka mubi hagati y'ibi bihugu ni ibitero bya Israel igaba ku butaka bwa Gaza muri Palestine. Leta z'Ubumwe za Amerika ishyigikira ibyo bitero bya Israel kuri Gaza, bakavuga ko ari ukurwanya iterabwoba, mu gihe Espagne itabikozwa habe namba. Ifata ibyo bitero nko kurengera ugashumuriza za misile za kumuriro abaturage b'abasivile, kuko Gaza yose barayirimbaguye basiga nta n'inyubako n'imwe nzima ihagaze, banica ibihumbi byinshi by'abaturage b'inzirakarengane ntacyo bitayeho, ibyo benshi bafata nka jenoside yo gutsemba Abanyepalestine. Ukongeraho ko kenshi Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye ishyira imisoro y'ikirenga ku bicuruzwa biva i Burayi byerekeza ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ibicuruzwa bituruka ku butaka bwa Espagne. Gusa nubwo bimeze gutyo, Leta z'Ubumwe za Amerika isanzwe ifite ibirindiro by'ingabo zabo bibiri mu gihugu cya Espagne, ariko kugeza ubu nubwo birimo abasirikare barenga 3000 ntabwo bemerewe gukora ibyo bashaka byose nk'uko bigendera abandi basirikare b'Abanyamerika mu birindiro bafite hirya no hino ku isi hose, by'umwihariko i Burayi. Gusa nubwo ibya Espagne na Leta z'Ubumwe za Amerika ari bibi cyane kuri uru rwego, ariko bisa nkaho bikiri bito cyane ugereranyije n'ibibazo by'umwuka mubi hagati ya Turukiya na Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na NATO muri rusange. Turukiya isanzwe barizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO, ariko nicyo gihugu cya mbere muri uyu muryango cyabaye ubuzima bwacyo bwose buhakanye imyanzuro yose ifatirwa muri uyu muryango. Rwose Turukiya yabaye ikibazo gikomeye cyane muri uyu muryango wa OTAN imyaka n'imyaka.
Turukiya ni igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare, kiri mu bikomeye bya mbere ku isi kandi kikaba giherereye ahantu hambere heza ku bijyanye n'ingufu z'ibya gisirikare ndetse na diplomasi ku isi, kuko Turukiya iri hagati y'Uburayi, Burasirazuba bwo hagati, inyanja yirabura ndetse n'Uburusiya. Muri make buri ruhande rwose rw'iki gihugu ruhana imbibi n'ahantu h'ingenzi cyane kuri iki gihugu, kandi Turukiya ni nayo igenzura inzira ebyiri zonyine ku isi zo mu mazi zihuza inyanja yirabura n'inyanja nini cyane ya Mediterane. Izo nzira zombi z'amazi kandi zikaba ingenzi cyane ku gisirikare no ku bucuruzi bwose buhuza ibihugu by'i Burayi ndetse n'Uburusiya. Turukiya nicyo gihugu cya kabiri gifite igisirikare kinini kandi gitinyitse mu muryango wose wa OTAN nyuma y'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi kikanaza mu bihugu bitanu bya mbere muri uyu muryango mu kugira abasirikare benshi bari ku kazi, cyane ko bafite abasirikare barenga 450. Kuri iyi ngingo banaza mu myanya y'imbere ku rwego rw'isi yose. Ubyumve neza ko Turukiya buri mwaka ishora miliyari 50 mu madolari y'abanyamerika mu gisirikare cyabo, akaba hagati ya 1.5 kugeza kuri 2% k'umusaruro mbumbe wose wa Turukiya. Ni igihugu cyiza muri 15 bya mbere ku isi hose mu gushyira amafaranga menshi mu ngufu z'ubwirinzi. Ahantu Turukiya ibera igihangange koko nuko inafite inganda zayo bwite zikora intwaro zigezweho z'urugamba kandi ziri mu zitinyitse mu isi yose, kuko Turukiya igira amadrone ya mbere meza y'urugamba kurenza undi wari we wese mu isi, akaba amadrone ayobowe n'ayitwa Bayraktar TB2 ziri no mu zikoreshwa cyane mu ntambara zibera hirya no hino mu isi hose nko muri Ukraine, Libya n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Turukiya iri mu bihugu bya mbere mu isi hose bikora za misile nziza kandi zitinyitse, by'umwihariko zirasirwa mu kirere zikitura ku butaka cyangwa mu nyanja zarashwe n'indege z'indwanyi kabuhariwe, dore ko nazo bazikorera ubwabo kandi bagakora indege nziza zigezweho zo mu gisekuru cya 5 binagoranye cyane ko zagaragara kuri radari zicunga ikirere. Ni indege zifite ikoranabuhanga riteye imbere ry'imirwanire rigezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba, ziyoboye n'izo mu bwoko bwa KAAN fighter jet. Bakora amato meza y'indwanyi kandi ashoboye kugeza no ku mato rutura, anatwara amadrone n'indege za kajugujugu zirwana ku rugamba ku buryo abateye nk'ibirindiro bya gisirikare byuzuye. Bakora ibifaru biri mu bya mbere ku isi bikomeye kandi binakoranye utumanyeri tugezweho tw'urugamba, ibituma iki gihugu isi yose kigendera gake, kuko kukinyereraho gake ni nko kwicukurira. Ibyo binatuma gikora ibyo gishaka cyose mu gihe kibishakiye kititaye kuba kibarizwa mu muryango wa NATO, kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo yitondera bikomeye Turukiya kuko yayihagama bimwe bikomeye. Turukiya munsi y'ubutegetsi bwa Perezida Recep Tayyip Erdogan iteka yahoze igaragaza ko yababajwe bikomeye n'ibikorwa bya Israel kuri Palestine, kuko bahamya ko ari jenoside yuzuye. Turukiya ivuga ko ubugome bwa Israel busa nk'ubwa Hitler. Ni kenshi perezida w'iki gihugu yibasiye cyane Israel, akavuga ko ari sekibi iteye ubwoba kandi ishyigikirwa n'imiryango mpuzamahanga, ndetse mu bihe byashize habuze gato cyane ngo ibihugu byombi bikozanyeho umuriro wake hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Turukiya. Hari nubwo Turukiya yigeze kuburira Israel ko yatari Irani barasama ibiturika uko biboneye, kuko ngo Israel niyo yafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarasa Istanbul muri Turukiya, ngo ikibazo cya Israel mu isi cyahita kivugutirwa umuti byihuse, kuko ngo twahita tureba ukuntu iyo umutimbwe umenyereye igisamagwe kiwubuza n'umwanya wo kumukutabaza. Bya nyabyo Turukiya izirana na Israel bimwe biturunuka, ahanini binatewe nuko Turukiya ahanini igizwe n'abaturage b'abayisilamu bashyigikira leta ya Palestine. Iyo barebye ubwicanyi bukorwa n'abiyita ngo ni abakristo basizwe amavuta bo muri Israel, bituma bumva babafitiye umujinya, bakumva bababaruza umuriro w'ibiturika biremereye cyane bya za misile zabo, agahuru k'imbwa bakagashumika. Ku ruhande rwa Israel inashyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa by'intambara byayo byose, nayibona Turukiya nk'ikibazo gikomeye cyane, kuko ishyigikira imitwe ya Kisilamu inafasha Iran kugaba ibitero bikaze i Tel Aviv cyangwa Yerusalemu ho muri Israel. Ikindi kandi buriya Turukiya nikunze kugirana umubano uri hafi n'ibihugu by'i Burayi, ahubwo ni inshuti ikomeye cyane y'Uburusiya, kuko mu ntwaro Turukiya ikoresha cyane hanarimo izirinda ikirere zo mu bwoko bwa S-400 Air Defense System zikorerwa mu Burusiya. Ibyo bigafatwa nko kugambanira umuryango wa NATO. Nubwo iyi ntambara yagiye isubizwa inyuma kenshi, ariko na n'ubu haracyari ubwoba bwinshi ko akanya kariko kose Turukiya na Israel bakoranamo umuriro ukaka, kandi ibyo byaba ari ikibazo kinini kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ishyigikira Israel, kandi bikaba bisa nk'itegeko gufasha kurwana urugamba igihugu nka Turukiya bibana mu muryango umwe w'ubutabarane OTAN. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira ibirindiro bya gisirikare muri buri gihugu cyose kibarizwa mu muryango wa OTAN.
Ibyo birindiro byose bikabarizwamo abasirikare b'Abanyamerika barenga 80,000 bose hamwe bari Burayi gusa. Ariko igitangaje ni uko hafi 1/2 cyabo bakorera mu Budage, hafi 36,000 birenga. Igihugu n'ubundi kiri hagati mu mutima w'Uburayi. Mu minsi yashize Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye gukura abasirikare bayo ku butaka bw'Ubudage kubera ubwumvikane buke hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'ubutegetsi bw'Ubudage. Iki gihugu cy'Ubudage ubu kiri mu bitameranye neza na Leta z'Ubumwe za Amerika, ni igihugu cya gatanu i Burayi gifite igisirikare gitinyitse kandi kikaza muri 15 bya mbere mu isi hose kuri iyi ngingo. Ubudage nicyo gihugu cya gatatu i Burayi gishora amafaranga menshi mu ngufu z'ibya gisirikare kuko gishoramo miliyari 100 mu mayero buri mwaka. Si Ubudage gusa ahubwo n'Ubutaliyani ndetse n'Ubugiriki nabyo nuko ntibimeranye neza na Leta z'Ubumwe za Amerika habe na gato, cyane ko ibi byose byagaragaje kenshi ko bidashyigikiye intambara Leta z'Ubumwe za Amerika iherutse gutangiza ku butaka bwa Iran, bigatuma ibihugu by'i Burayi bihagarikirwa peteroli na gaz byakuraga mu burasirazuba bwo hagati bikanyuzwa mu muhora wa Hormuz wanyuzwagamo 20% bya peteroli na gaz bikoreshwa mu isi yose. Nimba hari ibihugu bya mbere i Burayi birambiye kuyoborwa na Leta z'Ubumwe za Amerika mu muryango wa NATO, ibyo n'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Byombi ni ibinyembaraga mu bya gisirikare kandi biratinyitse ku rwego rw'isi yose. Ariko ibi bihugu byombi nabyo ubu birarebana y'ingwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, cyane cyane hanini bitewe n'imyanzuro ikarishye ifatwa na Leta z'Ubumwe za Amerika itagishije inama ibindi bihugu bibana muri uyu muryango, kandi byayicanga igasaba ubufasha ibi bihugu ngo byohereza abasirikare baze bafasha Abanyamerika kurwana urwo rugamba. Ndetse ni kenshi cyane Perezida Donald J. Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika yibasira abakuru b'ibi bihugu mu mbwirwaruhame ze nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko akunda kwibanda kuri Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa akamusebereza mu ruhame bimwe biremereye cyane. Agakunda kuvuga ko umugabo nka Macron ukubitwa n'umugore we ubugira kenshi atakagombye gufata imyanzuro ikarishye y'igihugu nk'Ubufaransa ndetse no kuzamura umutwe kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibaze ko mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 2025 ubwo i Washington DC ho muri Leta z'Ubumwe za Amerika haberaga inama y'umuryango wunze ubumwe yamaze icyumweru cyose yiswe United Nations General Assembly Week. Icyo gihe hari ubwo Emmanuel Macron yari mu mihanda ya New York yerekeza ahari ambasade y'Ubufaransa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubwo yarageze mu mihanda yitwa Manhattan, convoy ye yahagaritswe na polisi ya New York Police Department ibuzwa kugenda kubera umuhanda bari bagiye kunyuramo wari ugiye gucamo Perezida Donald J. Trump. Macron we n'abandi baturage basanzwe bashyizwe mu gafuka kamwe, bose bangirwa gutambuka. Yahamagaye Donald J. Trump nyirizina binyuze kuri telefone ngo abwire umupolisi amwemereye gutambuka. Muri make yibutse umupolisi we ko yahagaritse ari Perezida w'Ubufaransa, ariko n'ubundi byarangiye Trump amwiriyeho bimwe biremereye, amubwira ko nawe agomba guhagarara ku mbibi z'imihanda iminota 30 yose agategereza agatambuka. Mw'abantu mwe Trump ni umunyakiryo koko. Gusa ibye n'ibihugu bya NATO biri kugwamo agasenda. Ese ibya NATO bizarangira bite? Gusenyuka k'uyu muryango bivuze iki ku Burusiya n'isi yose muri rusange? Ni naha dusoreje igice cya 14 kuri Countdown to Detonation. Duhurire mu bice bikurikira nkubwire ibyahishwe byose bibera inyuma y'amarido y'isi yose. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha. Wigeze wibaza impamvu abandi bakora amafaranga kuri social media zabo nawe zikaba zitakwinjiriza? Gufitiye igisubizo. Mr. Bwoba Promoter, uyu ni umuntu umwe rukumbi uzagufasha gukora amafaranga kuri social media zawe by'umwihariko YouTube. Tugufasha gukora monetization ya YouTube channel yawe hanyuma ugatangira guhembwa na YouTube. Tugufasha kubona abasubscribe banyabo bazajya bareba content zawe. Tugufasha kubona watch time cyangwa se amasaha asabwa na YouTube kugira ngo applying. Tugufasha kubaka channel history mu minsi 7 gusa. Tugufasha gufungura konti ya Google AdSense ndetse tukayiverifia. Si ibyo gusa kuko bayishaka n'izisanzwe ziri verified turaziguha. Ikindi kandi tugufasha kubona konti za Google AdSense zidakata ibyo bakunda kwita zero tax, ku buryo amafaranga yose winjije kuri YouTube uzajya uyahembwa yose uko yakabaye. Tugura ndetse tukanagurisha YouTube channel. Si ibyo gusa kuko tunaguha aba followers na likes byanyabyo haba kuri Instagram, TikTok ndetse na Facebook. Witinda twandikiye kuri WhatsApp kuri 089 957 117 cyangwa uduhamagare kuri 083 356 327. Hamwe na Mr. Bwoba Promoter birihuta kandi birizewe.